Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Khublei phi baro kini klong ki khubor bamanta kasngi. Namar ka jingnya vote jong ke election Lok Sabha 2020 ka banlong ha ka saw trik ujaliu ka tanat pulet kalapan bet thamai ya ka rukom yat kali ha kini kasngi ha shilong ka bantrai kam nadu ka por phrabaji matstem. Kini ka jing penbet kali thamai ka dei ka walapan kre namar ha kini kasngi kandon ka jingwan poi buon ki kali jong ki sengsan partai bat kinong karshan ha ka jakai yang kali SRT pulo. Katkom kani ka jing penbet yat kali thamai labu ba en syarung kali na gofling try GN Shapulo ki kali ki bawan na mauro GN ki hab banyat lingba ka tiara restoran GN. Benthor kra Assam Dairy GN kawa kra bridge hajan ka gate GN complex bat ki kali ki bawan na syap lani na tiara restoran GN ki hab banyat lingba ka mauro. Sya yi ki kali bandrung na golf club GN Shapulo bat ki kali ki hab banyat lingba ka golfling try GN tiara restoran GN. Sya bandrung nya ki kali na lum jisha GN sya CRPF GN bat ki kali ki hab banyat sya lau mali pulo market Saflong lani Polo Towers GN. Sya bandrung nya ki kali na lum jisha GN sya forest colony bat ki kali ki hab banyat sya matri mandar GN bat lau mali. Sya bandrung nya ki kali na pulo pon sya CRPF GN bat ki kali ki hab banyat sya golf club GN tiara restoran GN. Sya bandrung nya ki kali na Marines restoran GN sya pulo bat ki kali ki hab banyat sya golfling try GN tiara restoran GN. Ha kani kasngi sya banyat kali habaro kawai ka thain pulo nadu ka pon riu baji manstem balakan tu ki pat ba bakim dei penyang ki kali. Sya banyat yi kali he kum ki bos habaro kawai ka thain pulo. Lakan tu ya ki pat ba ban kiar kayat kali hapo ka thain pulo nadu ka por prabaji manstem ha ka saw tarik ujamang arhaja ulfusau bat kani ka hukum kam trikam ya ki kali ki badan pas bat ki kali emergency service.